Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe ubudahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 16 z'ukwa mbere 2025 tuje mu makuru yacu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru tumugezwaho nanjye umushakamba mfatanije na mugenzi wanjye Sentama baramutse wiriwe. Namutse neza mushakamba mwiriwe. Yego turamahoro. Yego. Mwe mumeze mute? Turaho turakomeye ni byiza ndabona hari umucyo. Akazuba kameze neza karinganiye. Yego. Isasu rikomeje kuvuza ubuhuha muri isasu ni isasu. Yego. Ntabwo ryoroshye pe. Kiriya gice kirakomeye. Nibyo tugiye kugarukaho ndumva wadunyurira mu ngingo ubundi tugakomeza twinjira mu makuru nyirizina. Ariko mbere yuko twinjira mu ngingo mushakamba biravugwa sinzi niba ari amakabya nkuru niba ari ukuri ntabwo ndagushakisha. Mu ngabo zafashwe na M23 z'u Burundi haba harimo general yego umushinga ntahe hajya ashobora kuba arimo n'abakoroneri be babiri. Yego. Sinzi ariko byavuga ko umuvugizi wa gisirikare wa AFC M23 ashobora kubagaragaza mu masaha ari hasi ya 48 ubwo ni ukuvuga ni iminsi ibiri. Ariko amasaha amwe yavuyeho dushobora gusanga dusigaranye muri 48 ugasanga dusigaranye nk'amasaha ageze nka 38 30 nangahe gutyo. Yego. Reka tuzabyemeza tubonye umuvugizi abishyize hanze bigume muri biravugwa. Yego niko bimeze. Reka tujye ku ngingo z'ingenzi z'uyu munsi. Yego. Uyu munsi tugiye kuganira kuri M23 yimuriye intambara muri Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Niho ngo isasu riri kuturikira. Yego. Ikindi tuganiraho Minisitiri Nduhungirehe yanenze Amerika igereranya M23 na FDLR. Ingingo ya gatatu ni yari ya kabiri, ya gatatu ni imfungwa zahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zasabwe ruswa kugira ngo zifungurwe. Nakubwiye udushya two muri Kongo mushakara ntihajya hiburira. Ntabwo hiburira. Reka tugaruke hariya rero urugamba rwimukiye heze bite ifashe bite muri uyu mwanya. Hariya isasu riravuza ubuhuha. Imirwano irimo yerekeza muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko twari tubivuze ndetse hari n'ibice byatangiye kugeramo imirwano. Yego. Amakuru agenda ajya hanze aremeza ko imirwano yamaze kugera ahitwa Shanjo. Shanjo ni muri Kivu y'Amajyepfo mushakamba. Ndetse na Rumbishi. Kandi no mu makuru twagiye tuhavuga aho hantu kenshi. Hari umusozi wa Bitonga. Bitonga garuka hino. Ugaruka usa n'ugaruka kuri Minova. Uyu musozi nawo rwose zasarambwe zishobora kuba zirimo zihototera. Yego. Andi makuru kandi bitonga buriya iteganye na Karungu mushakamba. Hagati hanyuramo umugezi. Yego. Ni ukwambuka umugezi gusa. Ubundi ukabugeze hamwe cyangwa ahandi. Ubundi se umuntu uri Bitonga bari Bweramana na Minova ubwo ni munsi yabo. Bari munsi ya Bitonga. Bari munsi ya Bitonga. Bitonga ni ruguru. Noneho Bweramana Minova ni munsi. Ko uzi imiterere ya hariya. Minova na Bweramana na zira za Ishasha na Kiroce biri hasi mu kibaya cy'ikiyaga. Yego. Ahegera inkombe y'ikiyaga. Noneho rero iyo misozi yo iri hejuru.
ngo Bitagata niho abarundi bagikomeje guhanyanyaza ariko bari gukubitwa. barahanyanyaza ariko guhanyanyaza kwabo bibaviramo gutakaza byinshi. ngo baziho ngo kutava ku izima. Yego. iyo utava ku izima kutava ku izima rero bigutera gukoresha imbaraga nyinshi ariko ubwenge bukaba buke. ni ukuvuga rero icyo gihe ukoresha imbaraga nyinshi imbaraga zangiza byinshi ukanibagirwa kuzigama imbaraga zigusubiza inyuma cyane ahubwo ukaniyibagirwa. none bwana Sentama ahangaha uko ubibonye uko intambara imeze ukurikije amakuru ufite intambara irerekeza he? irashaka gukubitira cyangwa guca umwanzi guca ahari ingenzi ku mwanzi hehe? iyi ntambara yinjiye muri Kivu y'Amajyepfo urayibona ute? iyi ntambara uko nyibona ngira ngo twaranabivuze mbere igihe twavugaga kuri Ngungu itarabona nyirayo. twaravugaga tuti Ngungu uruhande rwayitakaza urwo ari rwo rwose rwaba rutakaje. Yego. kandi rwaba rutakaje ikintu gikomeye. icyabaye rero uwatakaje Ngungu ni FRDC n'abo bafatanya. reka noneho turebe kugira ngo wumve aho igana iriya ntambara. turebe FRDC gutakaza Ngungu bisobanuye iki, birayiganisha he? twavuze ko FRDC gutakaza Ngungu bizaba bifunguye inzira yo kwinjira mu yindi teritware, mu yindi ntara. buriya ubundi bajyaga barwanira mu ntara imwe ya Kivu y'Amajyaruguru, ariko noneho gutakaza Ngungu byafunguye inzira. urumva ko urimo urambwira uti ubu bari muri Karehe ntabwo ari muri teritware, ntabwo ari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. icyo rero nicyo twavuze mbere. tuvuga ko gutakaza Ngungu bisobanuye ko FRDC niyitakaza urugamba ruzimukira muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. nibyo biriya rero. rebe muri Kivu y'Amajyepfo bigana he, birashya bishyira he? ndabona bishya bishyiraho M23 ishobora kurushaho gufunga uriya muhanda bita route nationale numero 2 uriya uva i Goma werekeza i Bukavu. Yego. icyo byabyara ni iki? ndabona ahantu hagera nko muri ndabona i Nyabibwe, ndabona i Karungu, ndabona Minova. Yego. ibyo bice ko ari bitatu hamwe muri ho hashobora gufatwa. hamwe muri ho hashobora gufatwa kuko impamvu. Yego. ufashe Minova, ufashe Karungu, ufashe aho hose ni kuri uyu muhanda ya Kivu y'Amajyepfo. ufashe Nyabibwe urumva ko ni ku muhanda hose. Yego. bahuriyeho icyita rusange cy'aho hantu uko ari hatatu hose ni kuri uriya muhanda. bivuze rero urushaho gufunga uriya muhanda. uriya muhanda ugafatwa ahantu hagari. nicyo biganisha. kandi ikigaragara niba barwanira Shangi, Yego. tuzagera i Nyabibwe bizoro. niba turi hafi. Yego. Halo? Ndakumva. niba barwanira Shangi, tuzagera i Nyabibwe bizoro. Yego. niba barwanira Bitongo, kwambuka bakagera i Karungu bishobora koroha. Yego. kumanuka bakaba bagera Minova bishobora koroha. gufatwa kwaho hose rero cyangwa hamwe muri ho ni ikintu gikomeye FRDC ibitakaje. ni inzira nziza ifungura urugamba irwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. ni inzira nziza rwo kujya muri Kivu y'Amajyepfo. ntabwo bishobora kuba Kivu y'Amajyepfo gusa.
twibuke aho bageze ubu ngubu barwana n'aho bageze mu minsi yashize. bwana Sentama wari ugize uti aho bagarukiye ubushize. narimuze nti duhereye Ngungu, gutakaza Ngungu nicyo twaheraho kugira ngo dusobanure wenda ibice by'ingenzi bishobora kwibasirwa muri iriya mirwano, bishobora no kuba byanafatwa. nari nkubwiye ahantu hatatu, nari nkubwiye Nyabibwe, Cyarungu na Minova, ariko nkurikije ko bagenda bahegera. ibyo bice rero uko ari bitatu, icyo bihuriyeho ni iki? nabaga icyita rusange cyacyo ni uko ibyo bice bitatu biri muri teritware imwe, ikaba ari teritware ya Karehe yo muri Kivu y'Amajyepfo. ubwira ko gutakaza Ngungu twari twagaragaje ko bifungura inzira iganisha imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. biriya bice rero gufatwa, yaba Nyabibwe, yaba Karungu cyangwa Minova, hamwe muri bo haramutse hafashwe, ni ugukomeza ibirindiro kuri uriya muhanda uva Goma werekeza Kivu y'Amajyepfo, Bukavu n'ahandi. ikindi nongeyeho, ntabwo bishobora gufungura urugamba aho ngaho gusa. dukurikije ibice bimaze igihe bifatwa, uzi ko Warikare yafashwe umutwe wa ruguru. yego. ibi bisobanuye iki? baramutse bamanutse iriya nzira berekeza ibice bya Bukavu, bisobanuye ko n'igice cy'epfo cyari cyasigaye cya Warikare nacyo cyaba kigiye kugerwaho. ariko ibi ngibi byaterwa n'umuvuduko baba bariho, kuko hakiri urugendo rurerure. yego. ariko urugendo rurerure hari ikindi kirurangiza nabonye. iyo ahantu haturuka, mu gifaransa babyita menace, mu cyongereza ni threat. iyo ahantu harimo guturuka ibitero cyane, nabonye muri ruriya rugamba byihutisha ko hafatwa. yego. ubaze ukuntu M23 yagiye ikagenda, ubu ikaba igeze hafi neza ya Rubero, ibirometero byinshi cyane. cyo kimwe rero na hariya kuko harimo guturuka ibitero. yego. urabona bisuganyiriza n'i Burundi, bakaza ku kibuga cy'indege cya Kavumu, hagaturuka ibitero. urabona ni ahantu haturuka ingabo nyinshi ku ruhande rwa FARDC, ariko byose ngo bitegurirwa Minova. iyo bakiva i Burundi nta kibazo. urumva wa Minova bafashe Karungu, Minova igasigara. Minova isigara imeze nk'akanya, isigarana amazi. bafashe Karungu, Minova yaba igotanwe na Goma, yaba imeze nka Goma. nko kwandika gatatu. noneho wenda Minova ikaba, urabona gatatu igizwe n'ibice by'uruziga bibiri bisa n'ibikurikiranye. yego. noneho Minova yishyire mu gice kimwe mo hagati, ngo muyishyiremo hagati. bafashe Karungu, Minova ntifatwe, nabyo byaba ari nko gufata Minova. bafashe Nyabibwe, nabyo ni kwa kundi. ni ukuvuga ingabo ziba zisigaye Karungu na Minova na Goma ziba zirushijeho gufunga. urumva rero ko biriya byose aho biraganisha ko, kandi noneho urebye n'ikirere kiriho uko kimeze. yego. ntabwo Kinshasa kuvuga iti turekera aho kurwana. birashoboka gufata Karungu utarafata Bitonga, kwemera ko wafashe Karungu utarafata Bitonga? oya, ntibishoboka, kuko Bitonga iri muri Masisi. yego. noneho iyo wambutse umugezi uza muri Karehe, muri Kivu y'Amajyepfo, nibwo winjira muri Karungu.
ubwo Bitonga ni umwe mu musozi uba uriho ukarasa ahashoboka hose. uri ruguru ya za Minova. Yego. Ariko noneho iyo uriho ushobora kwambuka ujya Karungu ku muhanda ahazamuka uriya muhanda. Ahazamuka uriya muhanda ukomeza werekeza i Nyabihu. Ubwo ndumva ko cya mbere niba broka yego bazasigara bari guhangana n'umwanzi udafite umusada. Ashobora kuwubona uturutse i Goma, ashobora kuwubona unyuze mu mazi. Ashobora kuwubona unyuze mu mazi, ahubwo iyo uvuga uti bazasigara bahangana n'umwanzi ushonje. Yego. Ushonje ku biribwa, kuko biriya bice nibyo bigaburira hariya. Nibyo bihagaburira. Urumva buriya gutakaza Minova, gutakaza Nyabibwe, gutakaza ibice nka za Karungu, gutakaza biriya bice kugera za Nyabibwe. Nihe M23 yafata kugira ibifunze n'inzira y'amazi ihuza Goma na Bukavu? Ntaho, kuko hose ari amazi. Kereka ifashe Bukavu. Yego. Kandi gufata Bukavu nabwo yashobora kunyura hirya yayo igahera mu misozi iri inyuma yayo, kuko Bukavu buriya uburyo yubatse ku kiyaga cya Kivu, inkombe. Noneho uko ugenda wigirayo niko bigenda biba imisozi. Yego. Uko ziriya nkombe zifatwa se siko wenda babuza muvoma yo mu mazi kuba hari muvoma yagera i Goma cyangwa ngo ize mu bice FARDC irimo? Ariya mazi ni magari. Ariya mazi ni magari, ntabura abaguca buri humye bakagenda. Ubwo M23 nibura yakwizera ko yababaje umwanzi yakoze iki? Njya mbivuga wenda nuko ari imitekerereze yanjye, ariko nabo bafite uburyo babipanga mu ngamba zabo bafata. Yego. Ariko ahantu M23 yabishoboye FARDC nuko yamanuka ikayifatana ikibuga cy'indege cya Kavumu. Yego. Igakomeza imbere igafunga umuhanda uva Bukavu umanuka Bunyakiri no muri Warikare. Wenda ni imitekerereze yanjye. Noneho bamwe bagaca inyuma ya Bukavu muri iriya misozi bagafunga Bukavu, bakayikata umuhanda ujya za Uvira. Yego. Abandi bakaba bakomeza inzira ya Bunyakiri bagahinduka kandi birashoboka ugana muri Warikare hariya hafi gake. Yego. Aho ngaho icyo kintu gikozwe rwose navuga ni M23. Nubwo ibyikora ntabwo nabyo byoroshye, biratangaje. Kuba muri ingabo mbarwa mukarwana n'ingabo zingana kuriya mukazirukana ni ikintu gikomeye. Ariko noneho ibashije gukora icyo kintu uvuga, igafunga umujyi wa Bukavu. Gufunga umujyi wa Bukavu bivuze kurangiza Goma, nta ndege yakongera kuguruka muri kiriya kirere. Ubwo ikibuga cy'indege cyaba gisigaye hafi ni kimwe ni ka kabuga bajya bavuga ko mu Minembwe. Yego. Ahandi ni za Kindu na za Kisangani. Na Warikare ngira ngo hari ahantu hari akabuga k'indege gato. Urumva rero ko yaba ibajyanye yogeje kure. Iyo nzira yose uvuze yapfa korohera intare? Ntabwo igoye. Igoye kereka wenda bahuye n'ikibazo cy'umubare w'abantu. Yego. Power. Ariko ubundi byaba byoroshye rwose. Kandi burya warabibonye, iyo uko bagenda niko babona abantu babiyungaho. Ndumva ntabwo byabatera ubwoba. Yego. Ariko kugira ngo ibyo byose bigereho hari ikintu ikwiriye gukora. Yego.
burya hari iturufu FRDC irimo ikinisha. Iturufu ikinisha ni ry'ubwinshi. Rero AFCM 23 bashatse umuti uburizamo ubwinshi cyakemuka. ubwo ni za mbunda bita satani. Bo bafite uburyo babyiga. ngira ngo habaho imbunda irasira rimwe amasasu yakarashwe n'abantu 100 cyangwa wenda 100 cyangwa n'imbunda 20. Yego. Izo wenda buri inite ya M23 igiye igira nk'ebyiri. ngira ngo byajya biyorohera. ngira ngo hariya icyakorwa wenda no kureba uburyo bwo gukemura kiriya kibazo cy'ubwinshi bwa FRDC bakabagabanya, ariko barimo gucika intege. Barebye umuti bakoresheje nk'ingungu. Ingungu cyane cyane ndetse na Rubero aho batewe n'ibihumbi 22. Bakoresheje hariya bawujyanye muri laboratoire bakareba ukuntu multiplier bawongerera imbaraga. Ikibazo cyakemuka. Yego. Ikindi ni ukureba hari bwa buryo bwo gucunga ikirere. kuko urabona ko muri iyi minsi indege hari ukuntu zagarukanye ubukana cyane, nabwo zarashe ahantu henshi muri iyi minsi. ugiye kureba ngungu zararashe bayaza zarashe ahitwa Kanyanzuki. Yego. Kanyanzuki ni hafi ya Rubaya, nje ndahazi. Sake zararashe Sake zararashe muri Rubero, zararashe Gahongore. urumva ko zigenda zirasa ahantu henshi. Yego. zararashe hariya za Ntuza za Ndumba na za Gashingamutwe. muri iyi minsi zararashe cyane. ubwo rero bashatse umuti wa ziriya ndege, bagashaka n'umuti w'ubwinshi bw'aba FRDC n'abo bafatanya kugira ngo ibindi byakoroha. kuko niba barabashije kuva i Rucuru bakagera za Mambasa, kuva Nyabibwe ukagera i Gatana ni ku mahuriro y'imihanda, aho umuhanda wigabanya kabiri winjira i Bukavu n'umanuka wa Rikare. kugera Gatana ndumva bitagorana. Yego. abantu baribaza bati Masisi zone amahoro yarahamye. yarahamye ariko hari ibice bikwiriye kubohorwa kugira ngo twizere ko amahoro yahamye i Masisi. ni ukuvuga niba warabonye iriya misozi yo hejuru, reka bariho mpera. Yego. hariya za Gahongore. nyuma ya Gahongore hari iyindi bicane. hari ahantu hitwa Imiyanja. hari ahantu hitwa Ibusishi. Yego. hari ahantu hitwa Igahanga. za Busakirwa, za Mitando, za Gasura, za Mpanamo, za Bikenge, ibintu nk'ibyo. noneho ugakomeza ukazenguruka epfo ya Masisi za Nyabyondo. Yego. ugafata no mu rundi ruhande ariko ruteganye na za Nyabyondo, harimo za Rwashi, za Mahanga. ibyo bice bitaravamo ngo bihabwe umutekano, Masisi zone n'ubundi usanga ishobora kujya hajya habamo cya kibazo cy'abacengi. yakonerwa. za Mbeya wa mugani wa mugabo n'abisi Mbeya zaza ku buryo bworoshye, ariko kugira ngo batekane birasaba ko bakuburamo imbere bagakoramo isuku, bakamanuka za Miyanja, za Gahanga. ubwo iyo mvuze Miyanja, Gahanga ni ugufatira kuri uriya musozi wa Gahongore, noneho ukamanukamo inyuma werekeza uruhande rugabana na za Muheto, uruhande rugabana na za Kibugu, uruhande rugabana na za Gahira. Yego. hari n'ahitwa za Ruwara,
na za Kinyana, ibyo bice byose bagakubura bakahakora isuku, hakaba ahantu hatekanye. yego. iyo bikozwe gutyo rero bajya babona urubuga bisuganyirizamo bakagabaho udutero shuma, ugasanga amasizone igize ibibazo. Reka ariko ndavuze kuri masizone ndibagirwa. yego. buriya masizone uyifite udafite za Gatare, udafite za Karambi na Ruki na Bugabo ntabwo uwifite. yego. birasaba rero kugaruka no muri ziriya impande za Kibabi, kubura wenda no muri za Gatoyi, ngaho ukahanoza ukavuga uti umwanzi mumazemo aho ngaho. yego. muri Masisi yatekana cyane. ngaho burya imiterere hari ahantu iyo Gatare itewe, Masisi zone burya nayo batangiye guhinda umushyitsi, birababara. iyo Gahongoro itewe, Gasheberi iba yatangiye kurwara na Masisi zone yatangiye kurwara. birasaba rero ahantu hagiye hazenguruka Masisi zone hakorwe umutekano ugarurwe, bavuge bati abantu bakabaye bahateza umutekano muke tubakozemo turabarangije hagiye gutekana. yego. Reka tuve kuri Masisi, hari intambara navuga ziri direkite yego z'amasasu. turebe noneho duhungire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kwihaniza cyangwa kubuza abashaka kwibasira M23 mu mvugo zabo za buri munsi, akomeje kubanenga no kubasubiza. yego. ariko Mushakamba wenda uratubwire icyo yavuze, icyo yasubije. yego. ariko hari ahantu ngira icyo mpavugaho. abantu ntabwo bazi amateka hariya hantu, ngira ngo barayazi ahubwo bayirengagiza nkana. harimo no kutayamenya. nagira ngo mbanze nyasubiremo gakeya bumve ikibazo cy'imiterere. uvuga kariya gace gatuwe ahanini n'abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. yego. noneho rero abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hariya muri iyi myaka ishize baribasiwe. uburyo bibasiwe ndavunagura ntabwo ntindamo. yego. wongeye gutinda byafata n'iminsi myinshi. noneho hariya hatuwe n'abantu mu by'ukuri abenshi, ubwo ndavuga agace ka Masisi na Rucuru no n'ibice bimwe bimwe bya Warikare na Rugero n'Ishaka tugeremo. yego. kuko naho barahari, ni ahantu ugenda ugasanga bavuga Ikinyarwanda. icyo mpavuga rero ni iki? icyo mpavuga ni uko hariya abantu benshi ni abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. noneho hagiye habamo ibibazo, ngira ngo mbere habaye n'intambara y'Abahunde n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. ariko hari n'ikintu cyo kurwanya ubutegetsi ariko nivuga ubutegetsi si ubutegetsi bwo ku rwego rw'igihugu. yego. ni ubutegetsi bwegereye abaturage buri aho hafi. niho habaye intambara za Kanyarwanda zaki ibintu byinshi. yego. ngenda byibuka papa data yigeze afunga inshuro nyinshi hariya ahantu hitwa Ikiroki. yafunzwe inshuro nyinshi, ashobora kuba yarahafungiwe inshuro zigeze muri 3 kubera izo mpamvu. yego. noneho rero reka nze vuba aha mu bya vuba aha ngaha ntatinze. mu Rwanda kuva itariki ya mbere y'Ukwakira ukwezi kwa 10 1990, turabizi twese RPA yagabye igitero ku Rwanda.
igabye igitero leta ya Habyarimana abateye inkotanyi yabitaga ngo ni abagande, ubundi bakabahimba ngo ni inyenzi, yego, ngo ni udusimba, ngo ni abantu nta nubwo baba bavuga ko ari abantu, bafite amatwi atendera, bafite imirizo, ku buryo cyagiye muri 1993 ngira ngo ni mu kwa 12 inkotanyi 600 ziza muri CND, abanyarwanda bagiye ku muhanda gushungera ngo barebe amatwi atendera basanga ibyo ntabiriho. Izo nyigisho rero, izo nyigisho zifata igice kimwe cy'abanyarwanda zikigisha ko atari abantu bameze nk'udusimba. Biriya byari bihuza, iriya ni etape, ni nka episode, niba navuga episode ya jenoside, yego, ni ukugutesha ubumuntu, kwambura abantu. noneho bigeze 94 guverinoma y'abatabazi itsinzwe irahunga, yego, ubwo hari byinshi nasimbutse. itsinzwe ihunze, urazi ko bavuye mu Rwanda bamaze gukora jenoside, ariko RPF inkotanyi ihagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. noneho bageze Kongo mu burasirazuba, yego, ahantu hari hatuwe n'amoko atandukanye, hanatuwe n'abantu bafite imico imwe n'iy'abanyarwanda, n'aya moko yavugaga mu Rwanda ahari. bahageze baravuga bati tugomba gukomeza tugakora jenoside tukayikorera kuri aba ngaba kuko basa na ba bandi dusize tutamazeho mu Rwanda. yego, barabamenesha. aho ngaho niho leta ya Kongo yakoze ikosa rya kabiri. irya mbere ryo narisimbutse, ariko ndaza kurivuga mu buryo bugize nka samari cyane. noneho babamenesheje nizo izi nkambi wumva hari n'abo bishe, ariko ntabwo byarangiriye aho, bashatse no kubakurikirana aho bahungiye, yego, kugira ngo uzabaze ibintu byabaye Mudende. hariya ahantu bita ku kabari, Mudende, kiriya gice cya Mudende cyose, yego, hariya ahantu havuye abatutsi Mushakamba mu gihe cya byabo ni 98 7 8 aho ngaho hagati aho. urumva rero ikosa navugaga rya Kongo ni uko yaretse abantu bahunze bakaza bakajya kwica abari basanzwe ari abenegihugu. urumva iryo kosa. ikosa rya mbere ni uko yafashe abantu bahunze, si n'ikosa ahubwo yarenze ku mategeko mpuzamahanga, aho impunzi zivuye mu kindi gihugu zigahungira mu gihugu bihana imbibi zigomba gushyirwa ahantu byibuze, ubwo nimvuga byibuze birumvikana ku birometero bike ni ku 150 byose umupaka w'ibyo bihugu byombi. iryo babakiriye n'intwaro zabo ntibazibambura, yego, babashyize mu nkambi. noneho hahandi ushobora kugenda n'amaguru ako kanya ukabigeze muri cya gihugu bavuyemo. kirya ikosa rya mbere. rya kabiri, barahageze bagiye noneho kumenesha no kwica no gutsemba no gukorera jenoside ba bandi bahasanze, kuko ngo basa n'abo basize mu Rwanda. yego, iryo ribaye ikosa rya kabiri. ayo makosa, ikosa rya mbere Kongo yakoze riyitera ibibazo n'uyu munsi, irya mbere na mbere ni iryo ngiryo ryo kubakira, ntibavaneho intwaro, ntinabashyire no kuri bya birometero. ariko ngo umuzungu niwe wabibategetse, mu Bufaransa bwarababwiye ngo mubakire iby'imbunda mubireke.
ariko mushakamba ubufaransa ni ubufaransa na kongo ni kongo. yego. ndabyibuka Mobutu yigeze gushwana na Israel igihe Israel yagiraga ibibazo na Misiri. yego. arangira arababwira ngo ururimi rw'igifaransa ventre frère et ennemi de soi est clair. hagati y'umuvandimwe n'inshuti amahitamo arisobanura. yego. ahita acana umubano na Israel atyo. yego. kuko yafataga Misiri nk'umuvandimwe umunyafurika mugenzi we ashobora kwiteranya n'umunyafurika kugira ngo yumvikane n'undi wo ku wundi mugabane. yego. niba barabategetse rero niba barabategetse ngira ngo ibyo bamutegetse byose siko akwiriye kubyemera rwose. impamvu mbivuga ni iyi ngiyi. wibaza ko RPF yego yageze mu Rwanda n'ubu ikaba ari umutwe wa politiki yego uyoboye igihugu kigeze paradizo. wibaza ko ari kubw'impuhwe z'abafaransa ngira ngo babarwanyije imyaka myinshi, ejo bundi nibwo bapfuye kwemera kuvugana, ariko nabwo abona ko Macron nawe atariho bizagorana. ntabwo ari kubw'impuhwe z'ubufaransa u Rwanda rugeze aho rugeze uyu munsi. kugira ngo iyo mvugo irabisobanura byose. yego. ntabwo ngiye muri za operasiyo turikwaze, ntabwo ngiye mu biti, ntabwo ngiye mu biti. ariko noneho Mobutu wari hariya ntabwo ari kuvuga ngo ubufaransa bwantegetse. njye mbona yari kwanga ibindi bibazo byavuka bivuye kuri uko kwanga kwe akabyirengera mu bundi buryo. kandi ngira ngo uburyo bwo kubyanga ni n'uburyo bwo gushimangira ubucuti, kurema no gushimangira ubucuti n'ubuyobozi bushya bwari bugezeho mu Rwanda. gushakamba ngira ngo duturanye, ibyo gutura nabyo ni ihame ntawe uzabihindura. yego. ubyangu byemere, niba uri umuturanyi ntawe uzashyira. Kongo ntawe izashyira u Rwanda, bazaguma ari abaturanyi. iyo byanga ahubwo akagisha inama mu Rwanda, bakajya inama bakareba uburyo, kandi abarwanya ubufaransa ngira ngo ni benshi. ubuse bya bihugu bya Afurika mu burengerazuba ntabwo bitangiye kurwanya ubufaransa. yakoreraga aho yabyaye muri Batisimu. urumva rero bari abana ngo ba petit frere. yego. niko yabitaga ngo yari petit frere. mu perezida w'u Rwanda w'icyo gihe yari petit frere. urumva rero ikibazo ni aho ngaho kiri. noneho wa muntu atabaje amahanga, wa wundi wameneshejwe, wa wundi wiciwe hariya, bamusanze mu gihugu cye, bamusanze kuri gakondo ye. amahanga ntacyo akoze. yego. umuntu arahagurutse yirwanyeho. mushakamba ngiye kukubaza ikibazo aho ngaho, ubwo urabona igisubizo cy'ikibazo wari wambajije bijyanye ngira ngo n'uburyo Amerika irimo ifata M23 ishyira ku munzani umwe na FDLR. yego. mushakamba umuntu wirwanaho n'umuntu ukora jenoside yambukiranya imipaka, unagikeneye gukomeza kuyikora. yego, yambukiranya imipaka ariko ntirebere mu gihugu kimwe. ntabwo ntibirebere mu gihugu kimwe, ndavuga yambukiranya imipaka kuko ntabwo yayikoze mu gihugu kimwe. yego. muri abo bantu wakwamagana nde, washyigikira nde?
wenda usibye hatabayeho kureba izindi nyungu yego wamagana uri kwica abantu ugashyigikira uwirwanaho. inyungu se ubona zabuza ko bigenda bityo ni izihe? ikigaragara impamvu babizi neza uravuga uti hatabayeho izindi nyungu. izo nyungu ni nk'izihe zatuma udashyigikira wa muntu wirwana? inyungu mbona yego ni ugusahurira mu nduru. yego kuko umu FDL uri muri Congo n'ubundi si umunyekongo. yego arica abanyekongo agacukura, ariko ayo mabuye nta ruganda afite yakoresha, agasoresha n'imbunda ntazo akora. yego aribyo byigaragaza ko afite abakorera. yego abakorera akaba aribo rero bashaka kujya bamukingira ikibaba, yego bamusigiriza, bakanamufatira n'ibihano bya nyirarubeshwa. yego bivuze neza. bivuze neza. ahangaha rero reka ibi bintu tubihuze n'ibyo Minisitiri Nduhungirehe yanenzeho Amerika. njya kubihuza. yego ubu FDL imaze imyaka hafi 30, wenda turasanga ari nka 28 cyangwa 7. oya icyo nshaka kuvuga Mushakamba ntabwo iyo myaka irarenze. oya hari impamvu. reka maze nongereho. mbabarira manze mu urugero. oya reka maze nongere icyo nshaka kuvuga. njye mbabarira manze mu urugero rugenderaho nongera. ikibazo nturumva icyo nshaka kuvuga. usanga akomeza, ariko igihe icyo narwanyaga ni ukuba itaragera imyaka 30. oya kuyigira irayifite, ariko mvuze ko imaze imyaka muri 27 n'umunani cyangwa 6 ibaye umutwe w'iterabwoba. yemejwe na Amerika ari yifashe ibyo bihano igihe yari kiri ariri. yego none iyo myaka yose ntibayirwanya, barayireka ikidegembya igakora. yego ikica abantu nk'umutwe w'iterabwoba. yego ariko uyu munsi M23 ivuka uyu munsi imaze imyaka mike ishoboka, yego barayigereranya n'abantu bamaze imyaka hafi 30 bica abantu. yego nabo ubwabo bamaze iyo myaka bemeje ko abo bantu ari abicanyi ruhagwa bazengereje isi. barashyizeho n'ikiguzi cyuzababonera abayobozi bayo. aha rero niho ubonera ko hari za nyungu zindi ziba zibiri inyuma. rero icyo navugaga, imyaka wari uvuze nayiberaga nk'aho kuba ari mike. yego kuko tuvuge uyu munsi, reka dufate urugero. nenda agenda avutse iwacu banyise izina, ariko maze gukura nsanze iryo zina ari Imperecumi. yego nkajya muri za nzira zisaba ko umuntu ahindurirwa amazina. ngira ngo barabisaba, bafite uburyo babikora. yego bafite uwo bandikira ibintu byose za nzira. ndamutse mpinduye izina muri ubwo buryo, ntabwo naba mvutse umunsi byahinduriweho. yego ni ukuvuga rero FDL arire ibiki byabanje byose, biriya byose ikintu bihuriyeho ni ingengabitekerezo. yego kuba bihuriye ku ngengabitekerezo rero ntabwo twavuga ngo iyo ngengabitekerezo, kuko bafite uburyo bayihererekanya. bahererekanya wenda abakuru bakayigisha abato, bato bamara gukura nabo bakayigisha abandi. ku buryo usanga ari uruhererekane rubuta n'abantu barurimo. aho rero niho navugiraga nti ntabwo imaze iriya myaka yabibaye mike. yego ariko nkurikije uko wabisobanuye nyuma,
byisobanuye. yego. Mm, Reka noneho turebe yego. leta zunze ubumwe za amerika biciye mu biro bya minisiteri, mu biro by'ububanyi n'amahanga, Yego. batangaje bati ibibazo biterwa na M23 na FDLR bikwiye gukemurwa mu buryo bwihutirwa. Yego. Igihe M23 itari ihari, ibibazo biterwa na FDLR baracecekaga. Ariko M23 iraje bahise bavuga ngo ibibazo biterwa na FDLR noneho babihuza na M23. Yego. Reka twikomereze. Mushakamba, nubwo twanakomeza ariko buriya hari akantu nirengagije kandi k'ingenzi. Urabona FDLR buriya hari abantu bayikoresha nk'igiti kibaha amatunda. Buriya bakora ubucuruzi buhambaye Mushakamba. Yego. Ikindi navuze ko abo basanze hariya babamenesheje. Abo bahamenesheje kwisanga hariya nta ruhare babigizemo Mushakamba. Yego. Ngira ngo mu 1884, 1885, ibihugu by'Uburaya ndetse na Amerika ifite ukuntu yari irimo, baricaye batera imirwi. Uzi gutera imirwi? Yego, kugabana. Gutera imirwi ni nka kumwe abantu babaga, bakabaga ari benshi, noneho kugira ngo bagabane inyama. Niba ari nk'ikimasa babaze, bakagenda bakata barunda inyama babona zikiri mu kigero umuntu yafata. Yego. Uriya rero niwo murwi. Rero umurwi ni ukugabana ikintu mukakigabana mu mirwi, buri umwe afataho akapande n'undi afataho agapande. Uko niko bagize Amerika, bagize Afurika. Kandi ikibazo birengagije ni nacyo cyageze kuri ibi ngibi, ni naho wumva Kongo iri bivuga ngo bariya ntabwo ari abakongomani. Ntabwo ari abakongomani, ariko gakondo yabo iri muri Kongo. Yego. Ese ubwo umuntu aba akwiriye kuba uwo mu kihe gihugu? Niba bamwihakanye nibamuha. Niba uyu munsi ntari umukongomani, gakondo yanjye ikaba iri muri Kongo, ubwo nkwiriye kuba umwenegihugu wake. Uw'igihugu gishya cyavuka. Cyitwa ngo iki se kivuye? Aho avuka nyine niho agomba kugira igihugu gishya. Kandi jewe gakondo yanjye iri hariya muri Kongo. Gakondo yanjye muri Kongo, Kongo ntibemera ko ndi umukongomani. Ubwo ngubwo ntawe umwenegihugu. Niyo mpamvu ugomba gushinga igihugu cyawe. Ukagikura he? Ku butaka bwawe ukabugabanya ku babwiyitirira. Cyangwa kubirukana. Ubwo ni kuri Kongo. Nicyo kibazo kiri hariya. Yego. Icyo kibazo kiri hariya, kugira ngo Kongo ikemuye ikibazo cy'ubwenegihugu, Kongo igakemura ikibazo cy'ubusumbane hagati ya babita ngo ni kominote, za kominote zituye. Kongo igaha umutekano abantu bayo. Yego. Bose bakaringanira, bakaba abantu bareshya imbere y'amategeko Kongo igenderaho. Kandi ikibazo cyaba Kongo, ngira ngo nasoza aho ngaho mvuga nka Bertrand Bisimwa avuga ati dufite ubutaka twajya guhinga, biturwanira amaranka, biturwanira imyanya, biturwanira iki. Nicyo kibazo kiri aho. Kongo ikemuye ikibazo cya nasiyonalite, ikagira umutekano abenegihugu cyo kimwe n'abandi bose. Nta n'ikibazo yakongera kugira cy'abantu bayirwanya. Nduhungire yagize ati rero urumva Amerika kubyirengagiza ni nko guhakana, ni nko gukandagira uburenganzira bwa muntu bahora baririmba.
turebe bya Nduhungirehe. yego Nduhungirehe yagize ati iyi mvugo yo gukwanisha ibibazo biterwa na M23 n'ibiterwa na FDLR ntabwo ikwiye, ni ukwibasira gukorwa n'ubutegetsi bwa Amerika buri gucyura igihe. Kugereranya umutwe w'abajenosideri n'umutwe urwanira abaturage bibasirwa bakanicwa n'uyu mutwe w'abajenosideri. Urumva ko yabisobanuye neza rwose cyane. iyi leta ishaka gucyura igihe yanduranije umugani wa ya ndirimbo ya Rugamba ati jya umenya gusaza utanduranyije cyane. niko bimeze. Ariko rero ni amarembera mbese uko ari mu cyumweru gitaha kuwa mbere hazajya akadomo barangiza iyi wikendi, ahubwo ubu ngubu impapuro bazasinyaho zateguye. yego. Mushakamba hari umuntu ujya arikoroza muri aka karere k'ibiyaga bigari. Mbere yo kuhagera reka tugume ku ijambo rya Nduhungirehe ku yindi paje. Yego. Ari Kongo n'u Rwanda ubona ari ikihe gihugu kiri nyakamwe? Nyakamwe ubwo ushingiye ku ki? Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo aheruka kubwira abanyamakuru ko b'i Kinshasa bigikomeje gutuma u Rwanda ngo nyine Kongo iri gutuma u Rwanda rukomeza kuba igihugu gihejwe cyane ku isi. Ni minisitiri w'ubuhe? Kayikwamba. Mushakamba reka turebe. Reka turebe ariko tunabirebere no kubayobora ibyo bihugu byombi. Reka muhe urugero rumwe Kayikwamba. Kayikwamba rwose wenda sinzi niba nanabimubwira no muringara kugira ngo akunde abyumve neza, niba nanamubwira no mu gifaransa, ariko uribuka igihe cya Francophonie? Yego. Ninde wari wubitse umutwe se? Ni Gisekedi. Ezo Gisekedi ayobora u Rwanda. Oya. Ubwo kubika umutwe mu yandi magambo muri yabisobanuye iki? Bisobanuye ko ufite ipfunwe. Ufite ipfunwe. Wisanzuye. Ntabwo igihugu kidahejwe. Kidahejwe. Yego. Gishobora kugira ipfunwe. Mu yandi magambo igihejwe nicyo kigira cya nyakamwe nicyo cyakabaye kigira ipfunwe nyine, kandi ni nako bimeze. Yego. Nanjye rundi nabonaga rwaba igisubizo cyiza. Yego. Turebye muri uyu mwaka wa 2024 ushize. Yego. Yaba Kongo n'u Rwanda ni ibihugu byagiranye ububano mpuzamahanga n'ibindi bihugu, ndetse Gisekedi ararahira muri uwo mwaka no mu Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ararahira. Yego. Turaza kureba buri ikikubwira ko umuntu atari nyakamwe n'uburyo agendererwa kurusha uko agenda ahandi. Yego. U Rwanda na Kongo ni bande bagize abashyitsi b'abaperezida b'ibihugu benshi? Mushakamba hariya ni kugereranya ibitagereranye. Niyo twafata umuhango umwe gusa wabayeho. Yego. Ushobora ahandi tugafata nk'umwaka wose. U Rwanda rushobora kurenga kure Kongo. Byonyine uretse n'abakuru b'igihugu urebye n'abanyacyubahiro basanzwe. Yego. Nabi wabo baraza ntanswe abahandi kugira ngo wa mugabo ujya mutitiza Musenyeri Cardinal Mbehari nawe yaraje kandi yarashimye. nta nubwo bajya, nta nama mpuzamahanga ijya ibera Kinshasa rwose. Yahabera ite se Mushakamba yahabera ite adatekanye? Yakoze baturushije kugira abacancuro. Abacancuro nabo baba barabahenze. Ibisambo nabo barabahenze kuko batwara menshi.
ngo ari nabo banze kwishyura bisubirirayo. baragiye rwose. ngira ngo twagana ku ngingo isoza. oya reka tubanze tuvuge kuri uyu mugabo. umugabo njya mukunda cyane, arabikoroza mu karere k'ibiyaga bigari. yego. ni umugabo bita generale Kayini Rugaba Muhozi. akaba ari generale w'inyenyeri enye. aherutse kuva kuri Twitter yarayikonjesheje. ariko ntabwo bivuye. uretse si ngiyi nanone yagarutse. yahise igaruka aka kanya. yanditse ngo if the Minister of Justice of DR Congo, Constant Mutamba, ever dares to step in Uganda, I will personally shoot him to death. ariko ntabwo umugabo ntabwo ashobora kureka X. ati yego. minisitiri w'ubutabera wa Congo Constant Mutamba agize igihe ahirahira akagerageza gukandagiza ikirenge cye ku butaka bwa Uganda, jyewe ubwanjye nzamwirasira. yego. generali rwose ateye ubwoba. reka dukomeze turebe ya ngingo ya nyuma. imfungwa zahawe imbabazi na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zasabwe ruswa kugira ngo zifungurwe. ya ruswa yo muri Kongo yabaye indi yindi. ibi byabayeho koko. byatangajwe n'umuryango Clinton Foundation uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. batangaje ko imfungwa Kisekedi yaherutse kubabarira ziri gusabwa ruswa. tariki ya 31 z'ukwa 12 2024 kuri televiziyo y'igihugu hasohotse itangazo rya perezida ribabarira abakatiwe igifungo cy'imyaka 5 kumanura, rigabanya imyaka ku bakatiwe irenga 5 n'irisimbuza igifungo cya burundu igihano cy'urupfu. yego. ntabwo ari kuri teka rireba abatorotse ubutabera, abahamijwe ibyaha byo guhungabanya amahoro n'umutekano, abahamijwe iby'ihohotera rishingiye ku gitsina, abakoze ibyaha bihungabanya ubukungu, n'abahamijwe ubwicanyi, ubujura bwitwaje intwaro no gutera inkunga iterabwoba. perezida w'uyu muryango Emmanuel Adukole yatangaje ko muri gereza zose cyane cyane mu y'amakara ariho abahawe imbabazi bari kwakirwa ruswa, kandi ngo ni ingeso imaze igihe kirekire. agize ati kwishyuza abahawe imbabazi na perezida amafaranga ntabwo bitangiye none. aya makuru tuyamaranye igihe. abayobozi b'inyubako n'abandi nibo bishyuza, ntabwo tuzi aho aya mafaranga ajya. abahawe imbabazi bagomba gufungurwa bidasabye kwishyura. yagaragaje ko hari gukorwa andi manyanga yo guhindura ibyaha bikomeye imfungwa zakatiwe kugira ngo bijye mu cyiciro cy'ibyababariwe na perezida Kisekedi. bati ntabwo biri kuba hano muri gereza y'amakara gusa, biri gukorwa hose mu gihugu kandi bigomba guhagarara bwangu. amakuru twahawe ahamya ko abababariwe atari benshi, niyo mpamvu batangiye koroshya ibyaha bimwe kugira ngo abantu bafungurwe. ngayo nguko ngira ngo urabyiyumviye bwana Sentama. ndabyumva mushakamba, birumvikana. burya ziriya mbabazi mu ndimi z'amahanga bazita grace. yego. cyangwa grace. grace presidentielle. kandi grace cyangwa grace ni ubuntu. ubuntu bivuze ni ikintu ukorerwa nta kiguzi. yego. ni ukuvuga rero imbabazi za perezida hariya muri Kongo Kinshasa bazihinduye bizinesi. ni igicuruzo. bazihinduye bizinesi, bazungukiramo, baziriramo byinshi.
Mukongomani nta kintu akora atari bukuremo akantu. rero ntizikiri imbabazi zigurishwa, ntizikiri ubuntu. Yego. Tshisekedi rero abaye umugabo ko n'ubundi aba yabababariye, ibyo bintu yabirwanya bigahagarara. ko imbabazi nize kandi n'imbabazi barimo bangiza nizo yatanze, bizajya bigaragazwa ko nta mbabazi yatanze ahubwo abantu bavuze kugira ngo basohoke. ariko n'abakaruswa nabi, muzi ko hari umuntu ahakaze umwana we umuvandimwe nyirarume na kinejo twabivugagaho. Yego niyo mpamvu bivuze mu yandi magambo, unavuze ko yazibagurishije ntabwo waba wabeshye. Bashobora kandi urebye mu itegeko, mpamya neza ntashidikanya ko mu itegeko bagenderaho batanga izo mbabazi uko zishingira ku itegeko, ushobora gusanga nta kiguzi cyanditsemo. ubwo imbabazi za Tshisekedi zashyizwe ku isoko rero. barimo baraziha agaciro. ntabwo bizoroha mushakamba. ntibyoroshye habe na gatoya. mushakamba ngira ngo tugeze ku musozo. Yego rwose. kuko nyemerera musomere iyi nkuru. ni inkuru ngufi. Yego. inkuru ijyanye n'imirwano ya hariya. bavuga ngo leo asubuhi bamepiga FRDC na Barundi na Wazalendo fasi yote kwenye barikuwa. uyu munsi mu gitondo bakubise FRDC, ubwo ni M23 yabakubise. Yego. bakubise FRDC n'Abarundi n'Abawazalendo ahantu hose bari bari. Budaca, mu Budaca, hitwa mu Budaca, Rwangara, Bitagata, bari kubirukaho ng'imitereri. Ikinyarwanda cyari ukihanganire. bari kubirukaho ng'imitereri. Imitereri, uzi umutereri icyo ari cyo? ngo ni udusimba ntazi twaritwe. umutereri buriya ntabwo wawumenya. hari abawita hariya muri Kongo bawita umutereri. ni udusimba dukunda gufata inkoko cyane, kandi inkoko tuyifatisha akabuno. buragenda bukihisha ahantu bugahena, none inkoko ikaza ikadonda mu kabuno, yadonda akagafunga. Yego. kakabutwara gutya ikubita amababa idasakuza. hirya niko gasa munyiga. oya, hari abakita umutereri hariya muri Kongo, abandi bakita umuyongwe. Yego. akayongwe. hari n'abakita umukara. Yego. ni agasimba kazi ubwenge cyane, kaza hafi y'urugo hari inkoko kagahena. rero uyu nawe arimo aravuga ngo bari kubirukaho ng'imitereri, barimo barabahiga ng'imitereri cyangwa utuyongwe n'utwo dusimba. babarengeje muri Mihanga. nyine ongea na vie mvuganye n'umusaza aseme manake depuis asubuhi bombe zilikuwa mingi. ati bombe guhera mu gitondo zari nyinshi. batubaha abantu bahahamutse. Niseme na batu ba mingi bari kufa kure kote ya kwa Mashagiro. ngo biravugwa ko n'abantu benshi bapfuye hariya mu gice kigana kwa Mashagiro. inama rukokoma y'abagaba b'ingabo zirwanira muri Kongo iriko ibera Goma, aho n'amasunzu ariyo. amakuru twavuze nimugoroba. aya ni yayandi. yaraye muri Sadeke yitabiriye intambara igiye gufata indi ntambwe. narirya Kongo yazanye 200, bo baravuga hano 243, twe twavuze 246 abasinayipangu bashya. Yego. ibihugu bavuyemo ntibiramenyekana, ariko bajyanywe Rubero na Beni.
ni ukuvuga rero baba sinayipazi ni abanyamahanga mushaka ni abanyamahanga. Niyo mpamvu iki kintu zigaruye abantu bataza kwibaza ko ari abakongomani, ni abanyamahanga biragaragara. Ariko twibukanye ko Masunzu agiye Goma avuye Bujumbura kubonana na Neva, ni ya makuru. Ejo kandi hajya muri etamajoro niho abagore 63 bahagera bagiye kubaza amakuru y'abagabo babo bagiye Kongo. Ariko prime aha ni mu Burundi, akanyuma ni Burundi kavuga. Abagore 63 bagiye muri etamajoro bagiye kubaza amakuru y'abagabo babo, ubwo ni abagabo bohereje ku rugamba muri Burasirazuba bwa Kongo. Yego. Ariko prime yaciye atuma King Kong. King Kong ababa mu Burundi baramuzi, umuntu bita gutyo bazamutubwire. Abajana kubapfungira mu iperereza. Umva abagore bagiye kubaza abagabo babo barohereje kurwana Kongo, barabafunga. Yego. Barabafunga ngayo nguko. Uko niko bimeze, ni amakuru, ni kiganiro twasesenguye cyane tunareba ibibazo bitandukanye, intsinzi ya M23 ariko n'akarengane amahanga akomeje gukorera M23 ndetse n'abirwanira. Twagana ku musozo. Tugane ku musozo mushakamba, ariko twibutsa abantu ko hari umugani uvuga ngo umwana wangwa ni ukuri. Yego. Uburyo bangaye mu M23 ntabwo wamenya ko ariyo itsinda buri gihe kuriya. Ngira ngo n'ubu ngubu hariya muri Kivu y'Amajyepfo aho yinjiye niho bavuga bahahamutse. Ngo abantu b'intumbi na Nyabibwe barayikeneye cyane. Ngo abantu bari kwicwa, ngira ngo ni naho hagaragaye inka yatewe umuhoro yirukanka. Ngahanga irawucikana. Yego. Abo bantu bose agahanga n'ak'umuntu ngira ngo ni mu ruhanga. Yego. Niba abona intare zihageze baziruhutsa. Dushimire rero, dushimire abari badukurikiye mushakamba. Yego, turabashimiye cyane. Bakoze cyane. Ingingo twaganiriye kuba M23 yimuriye intambara muri Karehe, ni teritwari ya Karehe iri muri Kivu y'Amajyepfo, ni teritwari igabana na Kivu y'Amajyaruguru. Ikindi twaganiriyeho, Minisitiri Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yanenze Amerika igereranya M23 na FDLR. Ingingo ya gatatu ari nayo dusorejeho, ni imfungwa zahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Tshisekedi Chilombo Felix, zasabwe ruswa kugira ngo zifungurwe. Abakozi rero bakunzi bacu, tubifuriza umunsi mwiza, ariko nanone tubibutse gukanda subscribe. Kande subscribe ku batarayikanda, ikandwa inshuro imwe, mukande like ikandwa inshuro imwe kuri buri kiganiro, mukande share yo ushobora kwikanda inshuro nyinshi zishoboka bitewe n'abo ushaka gusangiza amakuru yacu. Ikindi cyandikire mubinyujije muri comments, mudushikirize ibitekerezo byanyu. Turabashimiye cyane. Umunsi mwiza. Ni Sentama ushakamba mikoro n'inyago. Urakoze cyane Bwana Sentama, umunsi mwiza ko bari badukurikiye. Ngende umushakamba Maurice, Imana ikomeze barinde kandi bahumugisha.